Nguko mubizi amarushanwa yacu y'ubushize yagenze neza. Hanyuma twifuze kubagerezaho deuxième édition. Tutabikishije amagambo ababaye muri première édition. Muzi amategeko agengwa uno mukino. Kuba babitabiriye amarushanwa ku nshuro ya mbere amategeko sa yandi. Kirazira gutukana ibitutsi biri sauvage. Kirazira kuva mu irushanwa ritarangiye. Bagira amategeko mwayumvishije. Kuri ubwo rero abatera nkunga bari no higanwa badusabye guselektiona abakinyi bitwaye neza muri iri higanwa bakazaje kuduserukira muri Angola. Okay, tutabicisha amagambo reka twakire abakinyi bacu. Pull up. Kakirizwa imigero gashiramenye. Kumva no bishiramo ikinyabufura cinje kanyo kari mu batera nkunga. Ko numva utanga igikorwa karushaka kutwereka kuri ya forme. Nabuzwa n'ikinyuma kumenya ko kino mpano nshobora kumviramo no kuja muri Angola guserukira igihugu. Rega ntegetswe kubereka ko ndi amforme nkabaka pela gatutsi. Gatukura umutima no gusa n'umunsi mubi. Uranyakirizwa ibitutsi se uranzi wapi? Kwiparatura nk'inkumi ibonye umusore bwa mbere. Kambarira impuzi kugahinda wo gahindira umutima mu mpimba guhembuza igifungo cy'iteka ryose. Imbecile. Cyakoze ndumva abavyeyi bawe ntaco bakoze kuko sinumva ukuntu umuntu ufite ubwenge wogira ibitutsi bimeze uko nguko. Warahawe indero. Ubwo tuvuge rero ko uri kunsiga amavuta ugasiga isusa mu gikomere. Ubwo tuvuge ko bafite rero ibitutsi byoroshye. Wapi? Ahubwo wese sauvage gusa. Renza na sauvage carnivore kuko tous animaux sauvages ntago ziba zirimesha ku rwego rumwe. Kamwera amata muri po. Kino gikinyi ndacicira hano waraye. Kwica soga songora kugura ngugurumanero aho bayizimishe esanse. Gapfusha nyoko n'umwuzukuru cyarimwe ndetse n'akamyira. Gacamikwa kupe mu jisho. Kajishira umwana wawe kumbugita. Gatandukana n'umuryango wawe udahura wakaburije iminsi cyarimwe. Okay, reka duhindure game kuko ko ndumva kajama gafite ibitutsi byo muri interieur cyane. Nguko Philippe yarabisabye amategeko arahindutse. Ubu ntibyemerewe gutukana ibitutsi byo muri interieur. Ariko nje ndumva bitari ngombwa guhindura no mukino. Atawuhindura se nyoko hari inkunga yagushizemo. Tekereza rero. Sawa? Utwo tuntu rero utangiye kwenseramo. Nje ndumva tutari kungwa neza. Nubwo nyine mama ntamiye agashizemo. Ariko nje ndumva bitari ngombwa kubizana. Bro, ubwo se ndakubangamiye. Nimba ndabajije nabi. Nyoko si hari utuntu yashizemo. Usibye kutubyarira umwana usa n'umunsi faravuka. Ariko ni kuno uvuga nk'umuntu utarakuza mu cyayi. Izo bitutsi nubuhoro. Gerageje kwibuka ibyatuzanye hano. Twaje mu iheganwa ryo gutukana. None twene ngo mwitukishe twa dututsi tw'abana bo mu gisagara. Hop. Gakorera ko abiwanye. Ngiye kuba victime y'imiberereho mibi yawe. Tibikunda. None se kweko ibidakunda. Kubera ko nyine ntabishaka. Uranyumvira kino kigeragezo. Je sinzi ikibazo afite. Kubaho neza kwanje umengo birakubangamiye. Kigeragezo ni so. Gasoromeshwa umuntu muri wose usagosera usumane sindaritse bw'inyenzi kibiri. Jesus is Lord. Kamera amazi kugahinda wo kamera yabaye ku ruhindo. Gahindigwa n'inkubi zakumara haba. Kabura ibiziringiro bizokubesha hejo wo kabura nyoko n'umwuzukuru cyarimo. Numva utangiye kubishiramo izo bavyeyi. Tuntu twabyeyi rero nje sindukunda wo gakunda ku mugongo. Nawe uragakunda ku igitugu. Kanyera kwiwe kubita umutima kumbugita. Ukano kajama numva gafite ibitutsi bibi. Nakubwiye ngo ndagutuka kugeza aho yomoroko mu gumutima. Bitewe n'ukuntu nkene kujangora. Warandi capable yo gutukana data buko. Siko numvisha ngo ambere zo mu mfuko w'inyama. Njewe ndinde vraiment guheba izo nyama. Nukuntu iwanyu muza muzibona kuri bonane gusa. Wabuzwa niki? Nabuzwa n'igihe ntabishatse. Wogahora nagahindaho. No kureba ngwagwa Belarioze 20. Kandi urasida. Namara nkayanduza bo mwanya ugasesereza nyoko bukuru. Abagare ino rushano. Ko mumva kano kaja mu kuntu kakavuga nabi. Wallahi nje ni kongera turabipfa. Mon frère waje no kubirakarira. Sorry vraiment nta mutima mu mubiri. Ton frère Niso. Inde ton frère. Isongo kwa bivuze ugasomeshangi gushirisa no munsi Samson yicwa bivuye ku rukundo guza amafite go gutungira ababyeyi yakumvira mu Kristiya kazi. Kazerereza ubutayu bwa karahari wikoreye umufuko w'agahinda. Nawe urakaburira ubyaro rwa rwose irengero karengera muri aduye. Bitewe n'ukunda akakajama kaje gafite ibitutsi biremereye. Bisa nkaho kuza muri rino rushanwa nyina yoba yagahaye ibitutsi by'ihanga. Hagaritse rino rushanwa kubera ko nta kuntu notukana n'abantu babiri ndi umwe.